Hakasian ke Baningkong ki heblut na kithan Western Riboy hakajingelam jongka VM Muay Thai Gym kin shimbenta haka 5th Meghalaya State Muay Thai Championship 2008 ka Banlong Hanongpo ha Indoor Stadium Saidan. Kinoyalam jongka Seng Nyutrap National Youth Front Western Zone kilalit ban aiman sie bat kit bok kiruyang yakani ka kunhun pakan poi shakathong jingjob kum kalado. President HNYF Western Zone Samla P Makri baru sekretari Samla Tebor Thongni kila kublai kit bok ya ki heb load shwa bakin mi bannet yakun hanongpo. Jomi mendaksi ka ako sampai April acara pesan nama yang masing National Youth Front HNYF Western Riboy daksi wan yang syampan hakabangin wan aiman sim ini di happy banget di samla jongka jongka tani Western Riboy kebanyakan di khmat naga Western Riboy banyak kai sya nongpo district level jongka 5th jongka state level jongka 5th Meghalaya State Muay Thai Championship acara besar kita naga joni di dokumen shibun bagi di samla kebanyakan syakman pensei dalam kejong asap berdiri asap katalan lembah kamu Thai kabadan hanya po Western Riboy po padha kujuru lai kublai ya kesenjam kapan kalian samla balarian marbanya mulashim yang senjam ban perlong yang ka association itu ne ban ai kesti kerja taman ban ai mesti dikena dan kejingan dikit habis punya kam jelakai ke lai kublai ban tu syakam tu syakmat ban kujuru ban yang disai ya shibun ki samla dan pada Thai mungkin bok kebiang ya ka association mungkin bok kebiang yang dikena banyak dia kai yang nikmat to ai ba kanongkut tangapo district level dan state level bakin nikmat lo namata ka kari bak kecai berdua kedungi dia nak kalian keseng kita ni berlai ande tar ka cikin bok kebiang ngani kebiang ba kalian punya ini di ai kum kata berlai mesti lebih makin dia mesti berkentri maju dan saya syukur dikena karena orang Thai sendiri tapi kalian semi kami khmat pada nak Western Riboy ka semi HNYF bakal awan dan menaik sim dan ya ikut sama jodi kuju yang aku noelang na bagi dikile di aireng bagi ikut nantaka fit Meghalaya State Muay Thai Championship untuk nompo Saidan nompo dan kalian juga nampak analisis di kena ikut semua Kandison kadang ya kadang goyuan pun di hari ini kadang ya ada sakit inon ni kusulah interest atau mereka sport mereka Muay Thai bagi don bagi mentah kila menuan yang lebih kena asal sedang beberapa terhadap di balai menuju kadang-kadang